Itangazo rikomeye cyane AFC M23 ishyize hanze aho ivuga ku bikomeje kubera mu Minembwe, by'umwihariko ibitero bya drones bikomeje kwica abanyamurenge. Ibi bakaba bitangaje nyuma gato yaho umuyobozi wa Mahoro Peace Association ageje ikibazo cya Minembwe ku nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku basenateri n'abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yababwiraga ikibazo abanyamurenge bakomeje guhura nacyo mu myaka 7 ishize, aho bakomeje kugenda bicwa ndetse ibi byose bigakorwa na Leta ya Kinshasa, by'umwihariko bakoresha drones z'intambara ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byakomeje kugenda bihitana abanyamurenge. AFC M23 rero ikaba isohoye itangazo rikomeye cyane ko bikomeje kwera mu Minembwe ndetse n'ibindi bibazo bikomeye cyane bigezweho aka kanya. Ibi turaza kubivuga tunagaruka ku butumwa bukomeye cyane butanzwe na perezida wa M23, na wundi ni vice coordinateur wa AFC M23 Bwana Bertrand Bisimwa, aho agane n'igitangazamakuru akagisobanura neza uko AFC M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bafatanya mu kurwanya FDLR yakoze ibyaha bikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, icyaha cya jenoside. Ngira ngo murabizi neza abayishinze abari bo, nk'uko tugiye kugaruka kuri izi nkuru zose ko zakabaye mu bana nanjye muri inkuru yose. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, reka mbageze inkuru yose mu buryo burambuye imereye kuri itangazo rya AFC M23. Mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko bwemeye icyifuzo cy'ubwumvikane bwo guhagarika imirwano cyatanzwe na Repubulika ya Angola, AFC M23 iratangaza inenga byimazeyo gukomeza ku bushake no mu buryo buhoraho kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nubwo hari amasezerano yemeye ku mugaragaro mu rwego rw'ibiganiro bya Doha, ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo barimo n'ingabo z'u Burundi, abarwanyi bahembwa, abacancura, abamerceneri n'imitwe yitwaje intwaro izwi ku izina rya Wazalendo byakaje ibitero byifashisha drones cyane cyane mu midugudu ya Minembwe, Hundu, Bidegu, Lubemba, Kalongi na Mukoko. Icya kabiri, ibi bitero bidatoranya byateje impfu nyinshi z'abaturage n'isenywa rikomeye ry'ibikorwa remezo by'abasivile birimo amazu, amashuri, insengero n'ibitaro. AFC M23 iratanga impuruza ikanamagana kwibasira abasivile cyane cyane abaturage b'abanyamurenge bagabwaho ibitero bazira umwirondoro wabo. Ibi bikorwa bifite imiterere yo gukuraho abantu b'ingenzi, no kuvuga ngo yo kurimbura ubwoko runaka cyangwa abantu runaka, ntibyemewe kandi binyuranyije n'amahame shingiro y'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu mu gihe cy'intambara. Icya gatatu, AFC M23 iributsa ko mu rwego rw'ibiganiro bya Doha ubutegetsi bwa Kinshasa n'umuryango wacu byashyize umukono kuri mekanizme yo guhagarika no kugenzura iyubahirizwa ry'ihagarikwa ry'imirwano, aho amabwiriza ngenderwaho ajyanye n'ishyirwa mu bikorwa ryayo yemejwe ku itariki 2 Gashyantare 2026. AFC M23 irongera gushimangira ko yiteguye byuzuye gushyira mu bikorwa iyo mekanizme yumvikanweho. Icyakora AFC M23 icyo ni cya kane iramagana amayeri yo gutinza amagerageza yo kuyobya akorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa agamije gushyiraho inzego n'imiryango ibangikanye bigamije kwirengagiza mekanizmu zari zarumvikanweho no gutinza gushakira igisubizo ibibazo bihari mu buryo burambye. Ubu buryo bwo kuyobya ntibushobora guhisha ubushake buhoraho bwo guhitamo inzira ya gisirikare bigaragarira mu gukomeza ibitero, kwifashisha abarwanyi b'abacancuro, gukoresha cyane drones z'intambara no gukomeza amasezerano ya gisirikare n'ingabo zo hanze cyane cyane ingabo z'u Burundi. AFC M23 iragaragaza akababaro n'impungenge zikomeye itewe no guceceka k'umuryango mpuzamahanga ku bikorwa bikomeye byibasira umuryango w'abanyamurenge n'abandi baturage b'abasivile, kandi nyamara perezida uteganyijwe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe ari mu bagira uruhare mu bikorwa bifite imiterere yo kurimbura abantu b'ubwoko bumwe. AFC M23 ikaba ifata ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa babwo nk'ababazwa byuzuye ingaruka z'abantu, iz'umutekano n'iz'ubutabazi zituruka kuri rizamuka ry'imirwano.
ihuriro ryacu rirahamagarira abakinnyi bose bo mu karere n'ab'isi yose gusohoza inshingano zabo, gusaba guhagarika imirwano ako kanya no kwemeza ko abasivile barengerwa mu buryo bufatika. Ku bwa Alliance Fleuve Congo byakorewe Goma ku itariki 13 Gashyantare 2026. Ku bw'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. Washyize umukono kuri iri tangazo ni Dr Oscar Barinda, umuvugizi wungirije wa AFC M23 mu bya politiki. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira ibintu bikomeje guhindura isura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nyuma y'ibitero bikomeje kwibasira abaturage b'abanyamurenge, AFC M23 yongeye gutanga ubutumwa bukomeye cyane, ikavuga ibintu bikomeye by'umwihariko ku bikomeje kubera muri Minembwe. Andi makuru akomeye cyane nuko AFC M23 yahishuye impamvu yiyemeje kurwanya FDLR ihangayikishije u Rwanda. Umuyobozi wungirije w'ihuriro AFC M23 ushinzwe ibikorwa bya politiki, imiyoborere na diplomasi, Bertrand Bisimwa, yatangaje ko abarwanyi babo bafashe icyemezo cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR kugira ngo ingabo z'u Rwanda zitazajya kuwusenyera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro The East African, Bisimwa yashimangiye ko AFC M23 n'u Rwanda bikorana mu rwego rw'umutekano, ariko ibyo bitavuze ko iki gihugu gifasha iri huriro haba mu rwego rwa gisirikare n'urwa politiki. Ikindi kandi ko ubwo bufatanye butambukiranya imipaka bitandukanye n'ibitangazwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munyapolitike yasobanuye ko impande zombi zikorana kubera ari abaturanyi kugira ngo ingendo z'abanyarwanda n'abanyekongo bambukiranya umupaka barimo abacuruzi zigende neza, no mu gukumira ko FDLR yakwambuka umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igatera u Rwanda. Yagize ati hari ibibazo biba hagati y'abaturanyi bisaba ubufatanye. Ubufatanye bwacu buriho kubera imitwe itwaje intwaro nka FDLR yishe abantu mu Rwanda, ihungira mu gihugu cyacu, itangira no kwica abantu bacu. Abantu bahunze imidugudu yabo baza mu mujyi kubera ikibazo cya FDLR. Yavuze ko mu rwego rwo kwisigasira, FDLR yatangiye kugenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amafaranga ikuramo ikaba iyaguramo intwaro, kandi ko ikomeza kwinjiza abarwanyi bashya barimo abana kugira ngo bakomeze bakwirakwize ingengabitekerezo yayo mu gihe kirekire, ibishyira umutekano w'u Rwanda mu kaga. Bisimwa yatangaje ko muri uku kwiyubaka kwa FDLR, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugiha ubufasha kugira ngo izatere u Rwanda, ariko ko kuva AFC M23 yatangira kugenzura ibice byegereye umupaka yafashe icyemezo cyo kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba kugira ngo u Rwanda rutajya muri Kongo kuwisenyera. Mu magambo yati twaravuze tuti iki kibazo gishobora guteza ibibazo hagati yacu n'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zije mu gice cyacu n'abasivili bagirwaho ingaruka n'imirwano, rero twarisuganyije kugira ngo turinde umutekano waho, twirukane uyu mutwe twaje intwaro kugira ngo u Rwanda rutazabigira impamvu yo kwambuka. Iki kibazo cyagombaga gukemurwa na leta ya Kinshasa, ariko ubu iyo tubikora tuvugwa nabi twe. Umuyobozi wungirije wa AFC M23 yasobanuye ko byari ngombwa ko bafata ingamba zo kurinda umupaka ubahuza n'u Rwanda kugira ngo ubuhahirane bukomeze hagati y'abaturage n'impande zombi. Ati iyo tutabereka ko turi gukemura ikibazo cyabo, bari gufunga umupaka, twebwe abanyekongo tukabihomberamo. FDLR ni umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, barimo interahamwe, ingabo zatsinzwe Exfal n'abanyapolitike bahoze mu butegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Abayishinze babanje kwiyita andi mazina arimo LDR, ALIR na PALIR.
ngira ngo rero murabyumviye neza cyane ibijyanye n'imikoranire iri hagati ya AFC M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, yavuzwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nyuma abayobozi barimo ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ndetse na Colonel Nanga umuyobozi wa AFC M23 bakaba barabishimangiye ko hari imikoranire ihari hagati ya AFC M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano ndetse n'ibindi bitandukanye nk'abaturanyi bahuje imipaka. Kandi Colonel Nanga wakaba yaravuze ko atari u Rwanda gusa ahubwo hari n'ibindi bihugu nka Uganda bafitanye imikoranire. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, aho ukomeje kugenda ukurikirana amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru yibanda kuri politike ndetse n'amakuru agenda avugwa kuri updates ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.